ni ka training jongi ka ba ni nila mudu si dan ka benai belajar untuk belajar lori ba yang untuk po hingga aku ban long ini training re kerja anak yang kata ka pembiang di la utama la dan macam pembiang begini pendek singai punten no di setelah ba tentang seni dan sedang dulu benin untuk kelayan baik di ka iba kaya poi kaya biang ni kan ni la sengai ni la poi kan dingun do di ai publish unit if nagaliang jong office jong district horticulture officer but punjuru nagaliang jong office jong industries and publish unit if ba pilawan ni di tangkawai abangi mentah nila sedang ini ke scheme agriculture mission phase 2 kabaa kung mga benin di mentah yang ni ke mentah ini scheme phase 2 niat kerjeng ni ka haga buat district yang ini ke cluster sangriak cluster at maknawa di dua gigi sinawro ni ay ka daga din jong sinang cluster sangriak di ngakermen bat ba ninang yai budin yang ni ru ba kani benta ka baar jong ka ni ka scheme agriculture mission kadi banlang ka bajok namar balay ngang benta ba haga tu ka benengkong ru ka biang hi kata ka phase 1 bingilong dengan agriculture mission kaya bagi tandai ulang banang sen pasien makan long kada ni jemput ang niatay menta haga ni ka phase 2 ko menta laong bahay ni baliban strict bahaban ji ibini beneficiaries binang dingang ila strict baham menta bat ba hapor bini ji dunga ya krendang bat ba yang di rangba bat ba pandaro pinangba ba ahmad ba yanu ji yanu ngam ji de hadin ming na ji digini dibeliau iban yo ya gani ka sing ba gitu kitian ni itu berokhat mana patai benin di yang kata nagaliang jong office ni kerpat jor wa ayu ba phi ha namar balai tang na pedeng jong pi dari phile ha ne keburam ya phi keburam ni office ba kunjur keburam ni district jong ibra ngam kwa ba nang te ni head office ba nagaliang sarkar sa kan kedo kti district jong ko susi ba ta ko susi ba ada kedo kti ko office jong ki kedo ba naboro district ka west kasih hills ka ba trot tam ba ka susi aku ta sina mi program nga songan ni training nga kulut na do menin ya kapor nang talo ko pisar ko by training sa ka na ba kaju ko pisar ay ko by training yang i district yang i kaju ko pisar ay sa garo kaju ko jantia selesai kajong i kelong satu dong kajong pemingat meleran dia na ngale ra kasar kon khot ini ko pisar kuno implement ka mo ba kani ko pisar plan ai yo kasar sa kano man makam ay training kena mengata ngam kwa ai komite kempi wi bandon ngam kwa bat kitiar ki bobon ki berang ai kumula angai ki menin ini gitu kitiar kata baru kai kitiar pasu ai one more pada begini kitiar ai yo ki ang gama sarkar ka bama ta so ba penduno ketu jeng-jeng makhat di mentality ba handai kha bang gama sarkar kat momen le kat momen le ile sa bu ngi ba mentan bayo sa itu ka singap sa sulong kenap ndala apoy wan inspect away ka singlong dan bayan dala pa sa sem gitay sa kandang ibu nang taba da gani ga hani extractor ka susarang sa kandang ngam kwai ka sobha ka pagre ipi nagaliang jong office ni sobha ke ki mar ko phiyo opi nagaliang jong office suma kundan kampa ni nai pitang santri giksing chwa ni sedang na barit ina pitang santri giksing the kerman ba kani kan lang ko job ni santri giksing koi kuwe hani pinyo santri giksing dan ni gini santri giksing peni ka kam no pi nang ba ko sorkan lagi kam no pi sa nang ma scheme issue daw ni mo ko tamo ni ngam ka kampat ko ini ko phase 2 kasi banyak pi bro ka ipile ba aga ni namta ka sangriang cluster baru ka lang burom daga district ko burom ko banang tong ni pi pi ginawa niya nang taro ka burom na di office yung iba di burom yung district ni so ba kapag di kata so ba simkya ni kam na marbalay ba dani ka kam ka di ka kam ba sarkar lagi ba ka don si sa ka potential ng pinendo benin ba ngap ubami nagani ka thagi ni ngap mo phata
kata ada sakira ada tes dulu kata di ngabu bahatam lasai ada biang le sekipating kata matai sarkar kan simkiai gani nama beli lah ya sakmat ban aksing habiri bagi pating dulu dan ba pin lasai ni ka yo ngam yang sekipating kata mu ayo kanya kan poisa di thang kan poisa di phare karman yang kata kan lo kan ma lingkut jimot dum tasni ba ya ke bangiyo in pendan kam bak banga angi kiru agawe ngaliam bak office yung kapli aksa kanta man lakatay man lakasni kada piwan sudan jing kendo iba nu jing no pi kendo sanggawan ni office yung ni phone sangaru phone si ba liam phone si ba pandang gede gede i master difficult di kala kam expert phone si kli jing mo diki one week office yung kat ke la jing rap ke ba mi in IP albo senjinge ano no kaliang ru ni in IG rap pi kat ke bangina ma di dagani kentin ga ai ku be pi bar khat ki bawan chani ka sni tasni di penmana ba kani training tasni